isa sia Vilingi wa Mauvoo. Siungamete saa omwena nusu sia weyo masama beteka umiloni wa suwa masama ilu maku manyidi ya kilacha kitika kuisira Vilingi ni wa Mauvoo umundi tui wakana wa mtuke 14 mwai wa 3 mwaka wangili ile na miongo ile na inya karibu ni umanyidi kilacha kitika muno vaile mbetani itu ya ukamba kamba kuona amwe kati wa alatu manengete uito. Latukumbanesye ne bamwe na Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior kuendelea mbete ya ukamba idhukome na serikali. Volisi masako kuikia mbeni ngali ili na aume eli makuite makoto ni mbewa maana eli manzobi mbatane. Matagetali kuambisia mukomo kwi umundi awa ukona kipathokanio mainyama muno. Na kamwana ka miaka 13 kuma yata masako kukwatekana itina wa kwa mnyanya. Vilingi wa Mauvoo. Kalibu ni umanyidie netu ERASTUS kithuku NZOMO na ke Sharon Ndinda aliula Mauvoo akwanzia ya meko nenge mawoni maku yolua Mauvoo langu thandi unengelele kwesela ili itatu kenda yomwe 5 na ambao tumuni mukuve batende vi uyambea na ndeto mutongo TV na ndeno wa mitandao itu yonde ya mikumu kanile tuyambeane kana muvia wa kulunga madhoa mauta va Kenya EPRA ni watangasa kuthea kwa madhoa bala mauta muthemba wa super petro mathea na silingi muonza katono ile imwe kwa lita umwe diesel yathea na silingi 5 katono noti kenda na mauta mata mathea na silingi 4 katono inya kenda yu petro yithogwa kwa silingi yana imwe miongo kenda na kenda katono imwe 5 diesel nayo yithogwa kwa silingi yana imwe na miongo kenda katono itatu nyanya na mauta mata methowa kwa silingi yana imwe miongo nyanya na nyanya katono monza inya mathoa ameo mambia kutumika saa 6 sia utuku nginya matuku 14 mwai wa kana mwaka wa 2024. Na tuetiana na isusi ya mautanekana gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wawetakana vena pata munene ile mbeta ya ukamba kwithiwa na ui wa kuthukuma na serikali ula wikivelani kwa oyu ainenea kana ane na kavinane kala ithokete chathini cha umya kanisa ni wa ABC chathi kila cha tongwe wani archbishop wa kanisa osu wa ABC Timothy Ndambuki wala gavana Mutula inge wenda enende masuvie mausio ala makwatie miundani yo na kwivetangana na kuthoosya liu kwa thoa wa kwicha na itheka kale buchalo na ilivoti. Chathini cha kuvingwa muradi wa kiwu kanisani wa ABC vamuna kuseve nomba ya masisa kanisani oyo musieni wa wote. Gavana Mutula Kilonzo Junior wa Makueni ni waelezekana vevata mbai ya mukamba kutuma nduu na mundu wonthe kwenda kwete maendeleo kambani. Mutula akitinia mashine cia kunasya mbemba ile inokie Makueni ungua muvea wa uimi na vala wawetakana kiki othothe wani nduu nzio na ndongo isia serikali. Ile mundu twangendi twengenda na nyuti hezie tukandenga wasindu mundu twambeto tuma chao anwa mbone mungu na mwake welelo lelo zungu ubitingedo tunanengiwe ndo ulanze ositu nena bintuli ngo bintuli umudanga anu rwanda wesu anayetie dryer ya mbemba eba obawo they are 4 tons per hour 4 tons 4,000 kilos. Uneni wake ukikwatwa mba une bishop wa kanisa wa ABC Timothy Ndambuki na vala watakana mba ya mukamba ni kosa maendeleo kwa kwitha yinza wa serikali. Kenyans na especially Wakamba hatuko kwa serikali, tuko nje ya serikali na ni vigumu mno kupata maendeleo
kwa sababu hii keki ya Kenya ina wale watu wanastahili pale, na hatuna wakukata hivi watupatie, hakuna. Na tusilale, watu wengine wameona 2027 lakini mimi naona 2032. Gavana Mutula niwenda enenthi maikakalate kutaleu ni kwithwa vena nzia cia kuyaleu na ni ucio mwenenthi akayaleu na kwisa kuuta na vei ute wa kwichetheka kwingera ni yukutabyana na we can use the churches kumea we can tell you at a low price nundu nitutonya kuyambema isu tukata elinda lingi kana mugatumia itena kino kitu moisture content ya above nundu machine liva na stores liva na mimi tayari kuwa na mewa kulia YouTube at 4,000 shillings YouTube. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Maofisa ma polisi musini wa Masaku kiokoni cha umunthi ni meki yembeni mateleva eli na ngali ili ikuite makotoni mbe wa maana eli mena nzovi ngone mungu kwatiania na komishena wa kaunti ya Masaku Mwandu Josephine Ouko ni kana ngali isi kiwembeni ndeni wa Masaku muvyo ula utwaiwe utukune wa kuamukia umunthi itina wa maofisa kusukewa yolo wa ngali ithi ila si umetengaleko ya kangundo kwesila Masaku siendete mwala na vala mwene ngali na mboke ithi wawetu hata ukutesia maofisa ma polisi kwa kumanenga ivaki. Daniel Mwangala na ile vote. County Commissioner wa Masaku Mwandu Josephine Ouko nena ndikimama uwonza wa wisi munene wa komanda wa mawisa ma polisi ni welesekana makwati ovo yulwa ngali ithile ilasi umetetheka kwesela kangundo na itina va musino wa Masaku sielekele mwala ulula maisemanisie na masie kiambini. We had a chase from Kangundo to Machakos to Mwala and even to Thika. These two vehicles you are seeing, we got intelligence and we were able to follow them and we were able to nab the two vehicles. So as you can see very well, the small vehicle, the KDG, KDG 863 had a whole of 100 boxes. Can you imagine a small vehicle like Probox carrying 100 boxes of these drinks, and each box contains 24 bottles. That brings us to about 2,400 bottles. One vehicle, small vehicle like a Probox. Can you imagine the kind of damage that it can do to one, to our economy, and two, to the productive age. Enki ni walezekana nembuki hii ni matate kufika kisezeni cha polisi na kuonga mawisa onangi kumatisia unula wawetakana maisa kuitikila eme kuendea kuatia mwalo towa silikali nene wakumina nzovi batane ilasi utewa kunduki kivodhokanio. So the owners were trying to even bribe us this morning, and we refused and we said no, because at the end of the day it is about our nation. We are not going to accept bribes here. This other vehicle that you're seeing on the other side, it was carrying 121 boxes. You can imagine that kind of a size of a vehicle. It is small, but it could carry 121 boxes, totaling to about 3,000 bottles of illicit second generation. And all of it was destined for the Machakos market. And those bottles that you are seeing there, they are from legitimate companies. But these unscrupulous business people, what they are doing is that they are collecting them from the bars, outlets, they are cleaning them, and then now use them to repackage this illicit second generation alcohol, which is illegal. Matelewa mangali ile maende na usio kisezeni cha polisi Masaku omwana angali isu na sova sienoki muthemba watu vunguluto ngilile na sova ingindei ngili tatu onazo siende na usio kisezeni ki. So we have been able we got the drivers and we are looking for the owner. So as it is, following the directive, we are going to sort for auxiliary orders so that these vehicles are also forfeited. Because at the end of the day, if we don't take stringent measures, or if we are not very firm with these illicit manufacturers, this vice will not continue. They have also been threatening our officers and telling them, hii kazi hamutawezana nayo. Ile pesa tuko nayo ni mingi.
But we are telling them the time is up and we are not going to continue with this nonsense. So we are saying that Machakos has to be cleaned and we have to do legitimate business and we also have to protect our people. So anybody who is involved in this vice should stop henceforth, because the wananchi are giving us a lot of intelligence and we are going to arrest anybody who is culpable of this offense. Misako ya kusimana na nzovi mbatani ende na otoi waisione siki badhokanyo ene ndi maende na ukulo kuna livoti makosi ya kundukula kusabi wambuke isu na kula kuende na otoi wa udhoosya nikenda kukithekana udhoosya wambuke isu ni wa the love you na ene ndi kuveto muisio ni wa kwasya madhayo kumana na utumi wa mbuke isu mbatane. Daniel Mwonkela, Utongo TV, kumvanza wa ofisi wa County Commander. Ni muvyada ninaende kwa kumwene ndi wona kabina kala kwina nzovi mbatane kanawe sikwa kana ngale ila yeba kubina kana wona ngale kuyete nzovi mbatane nozi wakakuna livoti kwe maofisa ma usese ina matambi ala mailete makoswa. Twisonga nambe mataketali ile mbetani ya Kiswani ni makwatianiana ala angi Kenya yonde otwaisya mukomo kwa kila mekuteta mawithuloko mate mailu ma uthukumi takulea kwamba tua ndeve kwithwa matena mataketali makuyana na serikali kulea kumanenga amanyiwa kana interns mianya ya mawe ya hospitali ni ma serikali kuyana na ndakitali Salim Ali ula ni mwandiki munene wa KMPDU ile mbetani ya Kiswani ni kana yu awau ala meiwodeni na matena kana mate avinye mono hospitalini wa Coast General ni male kwa kuthi mesieni vala enende makulwa kumanda uyiti hospitalini maki ene Angelina Moseno atumanisya elevot. Ene ni methwa na ivinda yumo kumomia au hospitali ni mnene wa Coast General etina wa mukoma wa matakitali kuambisia. Bagi mkono huu. Utaanza kutembea hivi wewe. Au alamati ya vinyeni male chuku masivitali ni wa Coast General vala UN ndi makulu kumanza uiti masivitali ni maki mbene kana private. Wagonjwa ambao kwamba currently kuna wale ambao kwamba hawako hali mbaya wanapatiwa discharges wanaenda zao nyumbani. Wale ambao kwamba wako kwenye intensive care kuna kitu inaitwanga minimal services, they are going to be covered in the hospitals. So kuna watu ambao kwamba wako ndani hospitali wana even emergencies, dire emergencies, we cover the dire emergencies. Matakitali on the masivitali ni maserikali ilembetani ya Kiswani ni makomea uyavala mawetekana mayesi ukanginya ila mavatamwa makovikia kuthinikiwa. We cannot go back to work. We have already downing our tools and our tools are everything and is an essential thing. Kama mtu hataki kusikiliza, kazi yetu sisi ni kuondoa huduma kwenye umma. Kwa upande wa citizen, mtatusamehe haya mambo yanayotendeka sahi, si kutaka kwetu wala si kutarajia kwetu. Mikono yetu imefungwa. Tumejaribu kuongea kwa muda wa miaka miwili sahi, kutoka 2022 Januari mpaka 2024 Januari. Hayo ni 2 years jameni. Our hands are tied. Kitali Salim Ali na ulani mwandiki munene wa KMPDU vonge wa Kiswani nukuwetekana kuma mwaka wa ngilili miongweli na ili methi utomai kusanya na serikali kumanenga moithi ululiko mailuma uthukumi kumanenge mianya manyiwa maunduma uiti kukwata mauvundi siokana internship masivitali ni maserikali vala kuvikia yuyu serikali itavikia kuanesia. Kisa na sababu sikuwa tumeanza tu leo kuamka na kusema tunaenda mgomo. Hii kitu imekuwa kutoka 2022. Issues zilikuwa ni ambayo kwamba ilikuwa imeelezwa na tulikuwa tuna court order ambayo kwamba inasema watu wapewe ridhaa zao kwa upande wa basic salary arrears. Ambao kwamba tulikuwa kwa upande wa mazungumzo kwa muda wa mwaka 1.5. Until now hakuna kitu chochote kimetokea. Na kutoka mwaka 2022 kulikuwa na shida ya posting of interns. Ma-interns wanachukua time. Kama sasa hivi tunajua ni miezi 8 interns hawajakuwa posted. Na hii ni kitu ambacho kwamba kinaumiza huduma katika hizi nini utoaji hospitali za umma. Kuwetekana kwa kilungu kiasani vethi tuna uvungulu wa matakitali na serikali ndithi ito imaandika undu lau tumetothukumiwa matakitali ala mevo withiwa wi mumu muno ingi ni makulalamikia vanene kulea kuambato ndeve nthini wa mawiyamo kana promotions. Sasa hivi kama nyinyi nyote mnajua kuna cover inaitwa shift ambayo kwamba inaokuja. Kwa upande wetu is not kitu inaitwanga comprehensive cover.
Sisi madaktari tuwapeana services ambazo kwamba hizo services tukizihitaji sisi wenyewe ni ngumu kuzipata. Tuko na issue kila county kuhusu promotion and redesignation, kuhusu mambo ya study leave, kuhusu mambo ya employment of doctors. Tuko na issue ya mambo ya contractual. Hii issue ya contractual, kuna madaktari wako kwa contract 3 years same terms. Si sawa kwa sheria. Sheria imesema vizuri watu kisha kufikisha miezi 18 na wanafanya kwenye kitu inaitwanga PNP, na mtu anapeana services za sawa na za PNP. Equal terms, equal payment, equal job group. Right now we have an issue. Mombasa County has that issue. Kilifi County has that issue. Lamu County is the worst what we can speak about. Tana River County, madaktari wote kwenye Tana River County workforce yao ni madaktari 26 county mzima. What a shame. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Twigwatia kana serikali ni makueleanwa na KMPDU ilani ngwate ni agotete mapata mataketali na mugomosu yeteswa na awau mayaka konyama tusonga nambe ebindani ye uteti kukonia onyuvani wa mwene kivila ngwata nioni ya ndesi ya Africa AU uende kukwata mwaki ene yanda ndeni wa sekta ya witi kuma ndi yonde WHO Africa na Kenya ni makulia otongoi wa AU oswani vata wailembeta ye kwethiwa ye yungamie maunduni ma witi no kana kusia misio ila kana osia mesio ila kwa umela milivuko ya Mauvoo manene mainene ndeni wa kikalo kila cha twaiwa musini wa Ilovi ene yanda amenda Africa yethiwe na makambuni mayo mwanya makweka ukunikeli wa Mauvoo manene no kana kuseuvya singano na ndawa sia Mauvoo vandu va kwekwata sia ndenene ta Amerika na Ulaya kukwata otelio wa siendo Benjamin Mwaka ni wavika kikalone kiu na atumbanesia Elivote. Thino wa kikaloki na gilacha eta vamwe maofisa kuma ngwatanoni ya ndesio ndea maundu mawiti WHO na ene yanda maunduni mawiti Africa na vamu si Kenya dongoi lembetani Africa hazumbe na ma Prime Minister makule kuikia mustali nwambe vatawa kuidhua na mivango na mawala nyumasio makutwika maukunekeli na kusobwe kwa singano hondumwa na ndawa ilembetani Africa ukonye Mauvoo mai halama akiendala va Africa. Every region must have the capacities to research, develop, manufacture and distribute life-saving tools like vaccines, tests, that's diagnostics and treatment. And of course that this should be supported by technology transfer and domestic and regional global support for research and development. What has been proposed also by some stakeholders within our establishment is of course what is in the article, but which does not have a very clear framework for enforcement, the establishment of the regional hubs. Ene yanda ni maweta kana somi medhiru mayuke lembetani dhikwi kama ukunekeli manda wa na singano kwa kanyo hati o masio kama lembetani mo maisa ukaingi ku Africa kukuna via sala wa mausio makisomo kicho kwa vaita munene. The issue under discussion is they call it PAPS, pathogen access benefit sharing. It's on. So what African countries have been experiencing as the biggest challenge is always pathogens. It becomes easy for the researchers to obtain pathogens, pick pathogens, and then now it becomes they go and develop the countermeasures and then they sell at a price. So the issue has been, let us link both aspects. When you have pathogens access, you pick from wherever. There has to be an understanding that if you go and develop a countermeasure on this, you have to return on these conditions. So that is the discussion which is ongoing. Kati wa maendekethi wangi meenda ilembeta ya Afrika hivi yawe na utoni wa kuisesea na kutanga sana tene ila kuumila milivuko ya Mauvoo kana makua mwisho taya corona mwaka wa 2020 tanzie mwe ya kusia kunaika kwa Mauvoo na tene. Because our focus on pandemic is where we go wrong. If we wait for things to become pandemic, that means that it has crossed borders. It doesn't have to cross borders. We have to really profile things, pathogens of pandemic potential, and when they erupt, we are able to, initiate action in ways that are able to contain them before they jump out into the other regions. Vilingi wa Mauvoo kwa musini wa Ilovi nito Benjamin Mwaka.
saili tielenda teka ikomi ni movea mwaka kwa livoti isu ni ambako thio umoni na ndetito thio umoni nendo soma omotumani maku kuyana na Mauvoo maitu latende na kunengelelie ni soma motumani atatu oka ve mundu uketwa Nicholas Mumo Junior yasia mauta enda mathe nginya silingi ya na imwe na miongo 5 nake mundu ungi ukwitwa kayara mutulani yasia mauta mathe mpaka 150 na indi wa muthia eto Cornelius Mwendo. I agree with you, Governor Mutula Kilonzo Junior. Congratulations. We have to work with the government in office. And then ngosi okethia itina mandatika iteva asa na livoti ya kamwana kayemye nyanya na kansioka mwese kwe umonde kuyayata ne masako. Mundu losa kwa yembe timwini mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wese nesa kana umanthi ndwichenga maundu mesi tekweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangu atamaki withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekitokethene na mubundi sia kuma mundu naketha ena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku wanu ambeo tumangomboka ehe kwa yutu ebuti bonenge nonie uyosu inyako ndete na gono uya moseo kwanienda kikomba kainga uomboka kuma binanji kilobi maluga la matemange ngoko ngasuiyana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meva tumeta katakata friends kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na ndukiatikele kutulwa ngoni ando niwe wisi wala umete na kula wendete wea komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea kila wakana kwambia saa 12 na nateka miongo ena va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba no withuki cia Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Kalivo ingeni ende na kumanyithia we utanu zelilo na ngemi kwa musi umwe na atoi kisioni cha kwa vota kuya kathangathini mamba kithimani ya kaunti ya Masaku itina wa mwana wa musi umwe kisioni kiu wa kuwa miaka 13 na ula unaitemye muonza kukwatikana kuyana na sei mwana uonekana kithito cha kumumantha mwana wo kithietu kiteo cia matunda ni kwitha mana kwa mana na anganganya nzika yone cia kumumantha na bala mesie kumwithia musini umwe wa kusuvia ciana ulawe Isbania kaunti ya Migori. Beni Musau ni watu mbanesia ili vote. Mei methoi mautanu mbathi cia kutaiya ngemi na nzililo utoini wa vota kathangathini kithimani yata. Itina kamwana kaukuwa miaka 13 kuma musini umwe kisioni ki na kalaka yimi nyanya mithelu kuciokethia musini.
ithe wa kamwana kao vamwe na atoi makielesya utanuo itina kamwana ka kuoneka meweta kamwana ka takavikite na uthiuka nthi mutoi cia Uganda, Tanzania na Rwanda kumaila kaiye na vala ithe wa kamwana kao kueta kavindani kala meumumantha mwana uyu tamana komanane vinda yumu mevo angangania na vala mesie kumwithia mwana uyu musini wa Hispania kaunti ya Migori. Nena atabiwa wasia na natabi nya lakini ya imekola ya kuma na manga zote tengaseti pandu nekitwa nange kwa namba yako da banga zoni ya mwana emo kimene bia na SEO pauza mbongo tingili 5 la yu mwezi miwe la tuna nake na mekia bina anambia ya kana amekolesu tena uteme anzia yu elando no ni nakele ni wono kinaendia na mota naende gedimani na the OCS ambia jaribu mlango ngine mlango haiwezi. Mambo ya watoto huku sisi tunandili na wezi na wale wamekosa. Yue the ambe umala. Tuendelee na kwa makwani yue andu wa makwani kia mwana ni wonikie. Wale ndo wozi wanaenda ndeke kana kata ngombe kana kata kisiwo kwa hilo la mwana. Pati bandu ba mangu tazu. Na nyene ngo yakwa na umala. Na muzikalo na akiambia usikuve moyo tutakusaidia. Dada Yesu andangite ndo mwangu tunganga imubea nikwithiwa twai wa chuma matuko 16 mwai wa Mwanza mwana wakwa inationa mumbanya oke kanisani enye kumabu juma kanisani ndia mwithia ila wiyo wenesie ikitanda nethio kathangu kandikitwe na nyina soma lakini ne yanga inundu kiki bati wo Jehova heko kalikilile yitu inotanu mwingi muno kumera ke mwana chuchaye na twetha twina thina mwingi notanu muno kuona mwana ucio ciokete musi MC wa Kisioki Paul Mwanzia Moli ovamana ene musi ni matonga movea kula kwi atoi ni kuondoa kutethianisia na kuvikia kuona mwana uyu ni wasiokethia na musi na nina gitumike siobyo chakwatya Ngai munene. Amen. Na nina gitumike siobyo chakwatya Ngai no chonge amboya sito. Amen. Na nundu imboya ni tusiene baba. Amen. Na ndaendeye muno nenda nithoche o mundu mwa boda boda tondu mwisi ithi yake mwana ki no thukumana na andu ma boda boda kana tiyo na cio wiani wake kana tiyo kila kingi twamina uma bau nithoche okibetikie mwe na mundu umwe na kwa ndimovinge kana munengera Kristo yake. Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kumava kaunti ya Masako nyenita wa Ben Mosau na indi niwo ni methoi ma utanu na ni utanu kwa musi usu izina kukwata mwana wo siana isupewe tuwa kaunti ya Masako halama ofisa ekomi ma muvea wa inspectorate serikali ya Masako meokananwa na kiko cha kuvithukia kumuumisia na kumumya ngwa MCA wa Kalama Boniface Mayeke kwi umuthi ni mathako ingi kotini umwe wa Masako vala masomewa we umavitio mo eli kati wamo masomewa mavitio ma kuumisia na kumumya ngwa MCA usu na mwasi wangi masomewa mavitio ma kuvalania mogwa mawithiru lokoni ma koti ona uyovo asu eli ni male kwa na cash bill ya shilingi 500 na asu angi cash bill ya shilingi 200 kila umwe mevikitwe wa musili wa makwani kotini wa Masako James Obura. The accused 1 and 2 were each facing 2 counts, and we order that the 2 will each be released on a cash bail of 50,000 shillings. The rest of the accused, 3 to 10, were facing 1 count of creating disturbance, and we order that each be released on a cash bail of 20,000 shillings. You can take up the trial date. For court number 6 on 28th of March. So, 6. 28th of The date convenient? You can have the date, perhaps if court can give us the direction that the cash bail which was deposited by number E34 operations probably complete. MCA wa matungulo ya udhuroni wa Sua Rafael Nzau Laki ni wenda enende makwatiani ya kwele kisomo na muno kuveta metua methuku kwi amanyewa wivo ulevi katikati wa mwika
kana muika munini laki weta kana vena bata munene ene nyumba cia utandithia makamanya mabiasala ala makunea wa ndukani ila makombo ethacia ne kwithwa nzovi na ndawa mbingi mbatane ithowa masokoni maingi anena ki aivingwa iseso ya kunya icha mutu kwa ilasi cia ECDE wodini yake bonimotesiani wa vikavo na atumba cia elivote siku ndia no kwata kisomo mbau kwithwa gitonya kunya muika na kumavutha na mituo mithuku utumiwa ndawa cia kumila ila watarasika thiete muno icio ni mbingi kisomo no chokito no to change kisomo no chokito no tethia cia imaitu kisomo no chokito no kile kisio kitu kisomo no chokito no tunenga discipline ithi tandu nitwana twina muika mwingi ta yu kwende na gukitana na oki trethe tukwara masomo masio wisa kwithia na oki ndulika undulikite kwa unye ndienda kwasia no ila hali ya kwituma twenda ene nomba ila itumeka kuthosia mbuke methwa nguno muno na kumanya ala meuthukuma nyumba ni thimetela vya salasili ata no kana mesuvena no tanithia muthuku wa ndawa ula kusi wisio mbingi vindani makivo na maofisa mausi maende na ukitana uthosio wa ndawa mbatane cia kumila kindu chambe ithie nenthi wakomboithia mundu nyumba yaku kenda athukumie bunthini itha wina umani wa umana mundu ucio ekaara nyumbesu nuno twithi ukiwithwa nyumba ona ingi cina anu makomboete cina ciana ciekala kunthini ukiwio bunthini na bukwi mwia umitwe serikali akana ona akuni wailite okwatwa wethwa nyumba yaku itumikana mundu lo ukomboithia nyumba atiania na nyumba yaku mane ikuniwa wia mwa bunthini nuno nithie tukewete thina wauki ukalika kila bandu na policies ya uki ciibonesa ona uki mwene ni mwandike kunywa baada ya kazi ukazioka ingo kaandikwa uko na madhara kwa afya yako ini wetha mundu saa ile anywie enyoki wiba ma chief maitu ma assistant maitu na DC si witu nendo mukulio nenyu mweke olegea wakomana na mundu anywete saa umwe kwata mundu usu endo bingie nenge anywiba kenda konye kilabu kila kebingo ivingo jaso ya kunyecha mutu kuilazisia isi ninde nwa kisio kichake amenda siku kitekana manyiwa ondela ni mema skulu nina kukitekana nemeana mesi kisomo no kana methwa na metuo miso na kumavutha na uchai vindani inge yukite tuna makwa tokuoko na tuwa kwa tuambau especially the ACA ni kampuni ya Graden Millers Limited ila muno tumezita bingwa thiva ya kwa nguku na kampuni inge ya saubia sindu cia plastic mavito ikoma kwitha nyeni no kilevana nasia nundu twina thina wa ciana nitwenda kitumi cha ciana cikale klasini na nasia nundu akwitha niona kuteliu tuongelele tumandeliu ciana inengo ci skulu nuno nela mukoloni wa iko wa introduce class kisomo ameki yesua ma skulu mele na ende asia imaito lecha ciana ithi skulu skulu yukwe ya governor nona tunengeje ya nitu akwata mutu woso nitu expect ciana ci the skulu kwa wingi muleje ciana ci umemusi suke skulu ne numero no kumala muimu kaimande ikulene yendana ne maviasala kana makambuni ala matonya kwithwa na kielelo kumathochi isioni cionthe no kana matonya gukwatene na ene kuvingwa maundu make maendeo na kwaile milati kivathukanyo ya vata kwiene nthi ne muvango wako akana skulu ci the sina liu nikenda wise kwithia ciana cio kilasini na nengi no ka indo kau nenga ciana mutia istaune kwenda kisomo liu yoni nengi wene Graden Millers bingwa na mavitu plastics nenge nitagetete ciana cia ECD nundu tukamtwa mosa obya kisomo ba ya mambione ciana cia makwenda kisomo ba nasari ECD bau kaisa kwenda kisomo ingi kwa unienda kwikia bidii za ciana zitu nisienda kisomo kuma kiki nini keka nini kenda kanone kuendea na kuendewa kisomo nundu kamino chende abayambe ona kaike wae musi semba niko kakamukate nikakesembe other investors I want to welcome you all into Matungulu West. You come and we have land, we have facilities, we have infrastructure. We are working hard to make the infrastructure is in place. So I welcome all the investors, industries, factories, schools. Welcome to Matungulu Westward so that you can give us development, you can give us light. Kaundini ya Masaku, Matungulu nyeni tomboni, Mutisia.
Tuangalego isu ni kana muvea munini wa parish wa kanisa wa Katoliki Tala Father David Mauvoo ni wenda serikali ya kaunti ya Masaku kwisela kwi ofisi wa governor wa Vinyandeti na muvea wa kuandika abakomi serikali ni isu utwayese ukunikeli kukonia nzeke ila sio wetakana vena ovena ni wa ilovia ni amwe ma abakomi ma serikali ala mekwatha enende mawia na kumetia ilovia Mauvoo ingi ni wa wetakana mwitu umwe noneti we silingi ngili 50 ni amwe ma abakomi ma serikali ya Masaku ni kana akwatewia obisi wa mheshimiwa gavana wa Itu Paatala obisi wa sub county coordinator libolane nasio umundi tunena ni kana obisi usu wina magendo maingi mekunwabo obisi usu wina mwetanyo wa mbesa na uwe ni wosu anenda netha tigwo makoka makalea kiu chuma ki wa kele muthelu mutongo mwa kwa waka no nandi abo athitwo wia ni masesi na no nandi abika onu okabuku ewa ni namba 5 na ewa ni kenda kwate wosu no nginyanga nengana ngimi 50 na no kwenda wosu no kibala nita ni muthembi wake ambe father ndo ndethesie na tubongotile ngwenda na ina mukuliye muno itu wake na andabia na koni nendo kulia gavana wa Itu na deputy wake na ofisi wa service board wa county rutabye wo ofisi wiba wa sub county coordinator ni wa coordinate chao ethati mwetanywa mbesa kila mundu soko ile ndia kwetwa teta aruma biashara aruma matatu kila mundu akwetwa teta na ateba mundu kumethukisia itame utelemwa ngulia service board deni ofisi wa governor mali kila gende Baatala numa mozi kila gende batenzika enende ila meuthipo na mate ani amandetebo mayitho mathiwa kana imosa miao moko nimo mbaitu kindu kithuku muno byo kwa maobisi ala manenganitwe ni county kwa ndu othuku mwenende makatuika wema ukama na kosa kumbesa kwa mwenende woni ukulio mbithukisia uketwa ngili 50 unengane na kuwe manda buya wono imanda buya kwa ina mbesa witha otheka sumeba baitu tubole abuku miasu mone kosayo na mathirila chabata kulila kusiokea muyai na kwitia wekeo kwa ngai na maimana kana matuko maki ngei ni 40 na mone mabikie